Shalom, menjuah-juah man banta krina setun siklengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, tetap semangat setun ibas makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Kata di bata si jadi pergegeh man banta ibuat ibas Efesus 6 ayat 10. Baginda nina kedungenna megegelah kam arkiteken persadan duras Tuhan dengan arkiteken kuasana simbelin. Sehijenda pengegenta mari pindah gegeh mandibata gelah ngasup kita ngantusi katana endah pertoto kita. Bujur isihken kaiman bandro o Tuhan dibata igejapkan kami bekas pengarak-ngarak ras lias atendu la pernah erleka empak kami seibas pak sedepe Tuhan igejapkan kami kamgo hadir di tengah-tengah kami Bapa ate kami ibas pak senda ngaloken pergegeh arah katandu sintisik nari i orati kami. Kam dagai si pesalang pusuh praten kami, sinambahi kepentan ras kebeluhan man kami, gelah ngasup kami ngangkai, terlebih pe makaiken katandu i tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami retoto. Amin. Saitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas sada keluarga, li sada anak i tengah-tengah jabu, si sifatna agak beda ras anak-anak na si debang. Anak enda la terkatakan pergaulan pe kadang-kadang lanai terambati. Banci katakan ia artina kalak si keras kepala. Maka ngidah sienda, maka sekala perbapan singidah kai perbeben sili i tengah-tengah jabu dan dade ngerana ia man anak pranandai mari erdalan-dalan kita nina kai babaina anak dai kubas sadaingan li je sada batang kayu sikiti dengah maka nina tari anak perandai coba ruah du batang kayu ina nina maka kita kan muda dengan anak perandai megegeh kaya siat dia mis itarik kena saja alutan nasi kaus mintes artina tercabut kerina batang kayu ndai maka itus kena kapralanna lit kaje sanari batang kayu siaga galang sidik Cege rekanina perbapandai coba cabut ndu ruah ndu batang kayu ina nina. Maka ipala-palaina ngeruah batang kayu ndai alu dua tanah. Maka teruah naka batang kayu ndai. Maka terus kena kapralna ninaka perbapandai. Medah ndu batang kayu nina. Coba ruah du nina. Iyalah mungkin pa nina. Engkai makalah mungkin ni du. Ngogal ngah gua ape uratna nggo artina meteguh nggo seh kujakal deba uratna nggo melala uratna nina. Jadi labo tertarik aku nari nina. Jadi reh nina pro pandai. Bagaimana ku nina? Maka kopeken krina sifat-sifat silit ibas kegulunta silit ibas irindwe nina adi langa artina dekasa adi langa artina usur artina
ipejangjang maka banci dengan sunah siakap arti ngubah sanina. Tapi adi engkau dekah tetap bagai peranan kegeluhan nina, maka engkau mesra ngubahsa baris batang kayu siagak galang dai nina. Tapi adi engkau aikin sidalani wari lepas wari ertahun-tahun, maka lanai mungkin ngasup kita ngelepas kenca ibas kerina sifat-sifat silamu huli nina. Payo akap anak pranandai sebab igejap kena amina melala kalakai sunggerana ras mereken pedah manbana, tapi labo ya beluh tetap ngubah sifatna. Arah kata di bata sini seh man banta krina setun dai nina kedungenna megegeh hakam arkiteken persadan duras Tuhan dingin arkiteken kuasana simberlin. Kita pe mungkin dibas perdalan kegelunta entah megati dengan kalnge artina kita ngandalkan gegehta, ngandalkan penampat silit ibas keluarganta ras teman-teman ta kerinana. Tapi kope kenai sa dape lamreken jalan keluar situ tuhu. Sebab kita manusia biakta kalak silemah kita ikuasai dengan gegeh bagai pe kini ngiten daging ta. Maka ibas peranan kegunta megati kal usur kita talu. Tapi kata di bata ngatakan cama kam begegeh lakam arkiteken persadandu ras Tuhan. Adi bage dage setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Maka kopeken arah kita sadaras dibatai ngemakalit gegeh ibas kita. Sebab ulu gegeh emkap di bata ai sendiri. Uga banci kita sadaras Tuhan harus di bata. Nggo seteh maka kita kap anak-anak di bata. Nggo kita seteh maka kita siklengi di bata. Ia sinepa kita. Maka adik kita tetap rembak rahasia. Adik kita tetap erpengendes mania. Maka pasti kelengatenepe maler man bantah. Bali usuri katakan maka uga sada batang kayu lawa banci erbuah adi dahan-dahane la nempel kubas batang belina ai. Sebab lane bodak nanakan, lane bodak na pergegeh, malah dahan daipe banci nge mate. Bunga labanci jadi buah. Maka adi ate batang dai gelah buah nam jile, maka ia tetap nempel man batang galange. Kita pe bagenge senina ras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Adi kita tetap ngandalkan pergegeh sireh ibas di batanari, maka kita pe pasti ngasup ndalani perbeben ulah siandalkan gegehta bagi anak perandai sidah perbanartina megegeh kapneya adi ibas perben sekitik denga ibas batang kayu si urat nalanga gedang dai tarik kena saja banci mis artina meruah batang kayu dai. Tapi adi ngoka tergalangan batang kayu dai urat na pe ngoka artina reh buena reh gegehna itarik na bagi salu sadatan layang ngasup dua tanpa ipala-palaina maka banci denga icabutna iruahna batang kayu dai. Tapi batang kayu si enggor tahun-tahun umurna lanai banci ia ngangkat sa sendiri pasti harus lik bantuan kalak sidaiban. Adik kita pe bagai ibas kegunta, adik kita siandalkan gegeta sajalah kita ngasup. Tapi adi siandalkan penampat sidaiban, kak penampat ibas di batanari, maka pasti kita ngasup ndalanisa.
maka pasti kita banci jadi pemenang. Maka kita kini teken taman di bata, kita kan percaya kita man Tuhan. Te kita maka ia tetap memberikan kuasa na simbolin man banta, maka kita ngasup ndalani wari-wari kegeluhentah. Maka setun kekeleng kami, tetaplah kita pengundas man di bata, tetap kita ngandalkan Tuhan di tengah-tengah kegeluhentah. Amin nanggom lala dia pengalaman tah, tapi pengalaman labau banci siban jadi pergegeh tah. Pengalaman lau banci siban jadi maka kita ngasup nalukan kena perbeben kegeluhan. Krina sifat-sifat sila pas ibas pusuh pratenta. Krina sila sesuai surah-surah Tuhan ibas tengah-tengah kegeluhan tah. Adi arah pengalaman saja ngenca banci kita kecewa. Tapi adi rikutkan kata di bata, rikutkan pergegeh ibas di bata nari. Si jadikan pergegeh tengah-tengah kegerunta, maka pasti kita menang. Jadi harapan kami, rasning kami membantah krina setun, maka tetap dagi kita ngandalkan pergegeh ibas di bata nari. Alu kita tetap menjalin hubungan si baik ras di bata, maka baskrina kelemahan-kelemahan jasmaninta di bata sinagunugu kita ngasup kita menang ibas krina kelemahan-kelemahan jasmanita nari. Alu bagai terpuji gelar di bata di tengah-tengah kegelunta. Sehijenda perjumpanta ibas warisna indah setun mari ras kita artoto. Bujur o Tuhan di bata katandung gay bagikan kami ngaku kami Bapa, maka ibas ngalakan kena perben kegeluhan di tengah-tengah dunia. Labau kami ngasup, lau banci kami jadi menang, adik kami ngandalkan gegeh kami. Tapi adik kami tetap minda man Tuhan, adik kami tetap berpengendes man Tuhan, maka krina perbeben sereh ngerim-rim kami, ngasup kami dalanisa, kita-kitakan kuasa, kita pergegeh siberikan di bata ku tengah-tengah kegun kami. Yaminkan kami katan doa Tuhan di bata, gelah kami pe ibas masa tua kami, tetap kami jadi pasu-pasu manturang rasina kami sireban. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpakah kita ibas kesempatan sireh. Tetap semangat setun, ibas ndalankan kerina kesempatan sini berikan di bata, si jaga kesehatan ta. Tuhan Yesus memberkati. Amin.